Salibonani lonke elingalilalele ngalesi sikhathi selizwi. Ngiyalibingelela ngilifisela umnyaka omutsha oka-2022. Likhuluma nomfundisi Mbano sekamamba. Isihloko sendaba sithi sona, this world is not my home. Abase-Philippi chapter 3 verse number 20 ibala kanje: ngoba ikithi isemazulwini, lalapho esilindele ukuthi umsindisi avele khona, inkosi uJesu Kristu. Ikithi lisezulwini. Kuyikuthi bembala kwamanye ama-versions awesikhiwa abe ezakhuluma nge-citizenship, ukuthi i-citizenship yethu isezulwini. Now, ngikhuluma ngomlobi wale ngoma elesihloko esithi sona, this world is not my home, indoda okuthiwa nguJim Reeves. uJim Reeves ngumntaka Reeves lo Beulah, ezalelwe eNashville eAmerica ngomnyaka ka-1923. uJim Reeves wayezelwe bengabantwana abangu-8, yena engunumber 8. uJim Reeves ezelwe bengu-8, yena nguye owayengowesicina, yiso esasiyisicino. uJim Reeves ekukhuleni kwakhe waba ngusomabhizinisi, kodwa enye into eyayimphawula uJim Reeves ukuthi engusokamabhizinisi wayengumlobi wezingoma lomhlabeleli njalo. Ule ngoma ezimbalwa azihlabelelayo ezitholakala kusihlabelelo esakithi uJim Reeves. Kodwa impilo yakhe uJim Reeves kayivumelanga ukufanana lempilo yabo sowabo akhule labo. Yena wathanda kakhulu ukucula izingoma zenkonzo. Waye kumdumo othiwa i-country gospel. uJim Reeves ulijaha elathintwa ilizwi likamlimo ekuphileni kwakhe. Izenzo zakhe lokuhlabelela kwakhe kwaba lobufakazi obokuthi ngempela leli jaha litintiwe ilizwi likamlimo. Kwakufanele uJim Reeves abe ngomunye wabaculi abaduhisa ilizwe lase-America lomhlaba, ngoba ngesikhathi sokucula kwakhe uJim Reeves kulapho kwaqhamuka khona amadoda aba lodumo kakhulu emhlabeni, oJim Hendrix. uJim Reeves akakuthandanga ukuphila kwaboJim Hendrix. Yena wathanda ukuphila ngendlela eveza ukukholwa kwakhe. Phakathi kwezingoma azilobayo uJim Reeves waloba ingoma ethiwa I Will Fly Away Someday. Now, nxa ngilalela amazwi ezingoma zakhe uJim Reeves, ngiyakuthola ukuthi umuntu owaphila esazi ukuthi lo umhlaba uyedlula. Umuntu owakhula esazi ukuthi leli ayisikhaya lethu, ikhaya lethu lisemazulwini. uJim Reeves kakufanananga labanye abaphilela ukwazi lumhlaba lokuphelela kiwo. Wakwazi ukuthi ngemva kokuphila kwakhe, ngemva kwempilo yakhe, likhona ithemba. Ingoma yakhe I would rather have Jesus. Kwesinye sezitanza uthi yena, I would rather have Jesus than worldly applause. Wakwazi ukuthi kuziteji zokugida
kukhona ukuxakezelwa izandla okukhulu kakhulu, kodwa yena akakudinganga. Wakhetha ukuthi ahlabele ingoma ezidonsela inhliziyo kuNkulunkulu. Uyatsho futhi uthi yena, I would rather have Jesus than silver or gold. Jim Reeves engikhuluma ngaye ekuseni onguye osiphe isihloko sanamhlanje esithi sona This World Is Not My Home. Kaphilanga kwedlula iminyaka engama-40. Eseleminyaka engu-39 uJim Reeves. Engakayichayi intambo ye-40 years. Wafela engozini yendizamtshina eyayichayelwa nguye. Okusivezela kamhlophe ukuthi indizamtshina le itshengisa ukuthi wayeyindoda eyayilemali. Kodwa wangafuni ukuthi aziwe ngokwemali, kodwa aziwe ngokuNkulunkulu. uJim Reeves wafa ele 39 plus years. Engakayichayi intambo ye-40 years njengoba ngiyatsho. Kodwa engakafi, engingathi mina 2 years prior to ukufa kwakhe, uJim Reeves wahlabela ingoma This World Is Not My Home. Kulingoma zihlobo zami ulamagama awathintayo, amagama awathintayo uJim Reeves ngamagama atshengisa ukuthi ngempela Lumhlaba siyadlula. Wangani uyaprofita ukuthi ngesikhathana esifitshane uyabe sengasekho emhlabeni. This world is not my home. Sikufundile lokhu encwadini yabaseFilipi chapter 3 verse number 20, ngoba ikhiti lisemazulwini lalapho esilindele ukuthi umsindisi avele khona, inkosi uJesu Kristu. Babusisiwe abantu abaphila belaleli themba, abaphila besazi ukuthi Lumhlaba kayisokhaya labo, abaphila besazi ukuthi ukuhlala kwabo emhlabeni yinto edlulayo. Emazwini engoma yakhe uJim Reeves kuntshiya ndinga ukuthi ngazi ukuthi idoctrine yakhe yovuko kambe yayikhona yini. Ngisala nginombuzo ukuthi uyakwazi uJim Reeves ukuthi umhlaba lo wasikhaya lakhe, kodwa imfundiso ngovuko mhlawumbe wayengalayo uJim Reeves, njengabantu abanengi emhlabeni abangalayo le mfundiso. Siyakubona ekuphileni kwethu ukuthi ngitsho lalabo abakholwa kulinkolo yesiKristu abaluqedisisi uvuko. Na uJim Reeves kungenzeka ukuthi laye wayengaluzwisisi uvuko, ngoba uthi yena kwenye ingoma yakhe, someday I will fly away when my life is over. Nxa esitsho njalo ngibona njengazani uthi yena nxa ngifa manje mina ngiya kuleli lizwe engikhuluma ngalo. Isifundo sanamhlanje kufanele sikusize mhlobo wami ukuzwisisa ukuthi uvuko lukhona, indeed uvuko lukhona. Uvuko yilo olubeka ithemba lethu lihambe phambi kwethu. Sisazi ukuthi kulumhlaba siyadlula. Nxa sidlula ngokufa lukhona uvuko. Now, indaba yovuko indaba engazwisisekiyo ngithola kulabo abathi bafunde ezeBhayibheli kabaluzwisisi. Wothi ngikuvezele indaba ngokukamoya kaNkulunkulu, indaba yovuko. In fact, awungeke uyizwisise uphelele ungazwisisanga okukhulunywa ngabaFarisi, abantu okuthiwa ngabaFarisi esihlangana labo eBhayibhelini izikhathi eziningi bengani bagwenxana loJesu empilweni yakhe. Ungazwisisa ngabaFarisi labaSadusi
usungazwisisa ngovuko. Incwadi yemsebenzi nguchapter 23, iverse nguchapter 8. Ngizayifunda eBhayibhelini lesindebele. Ibala kanje. Ngoba abasadusi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo, loba ingilosi loba umoya, kodwa abafarisi bayakuvuma kokubili. Itheology yalaba bantu okuthiwa ngabafarisi iyavuma ukuthi kulovuko, kodwa itheology yabasadusi iyala. Okwenza ukuthi bale laba bantu okuthiwa ngabasadusi bona bengamanye amaqembu esiJuda yikuthi bathi bona nxa sikhangele ibhuku lethu leli uGenesis kusiya kuMalaki asihlangani lalapho okukhulunywa khona ngovuko. Ngakho ke abakholwa ngenxa ukuthi iOld Testament kayikhulumi ngakho. Abafarisi bayakukholwa, kodwa indlela abakholwa ngayo yiyo engalakho ukuqedisisa. Now, indaba yovuko should be a mystery, imfihlakalo eyambulwa ilizwi likaMlimo. Nxa ilizwi likaMlimo seliyambulile kithi, sesinako ukuzwisisa ngovuko. Indaba yovuko inzima ngoba abanengi abathungamela amabandla abayizwisisi ngoba bathi umuntu efa uya ezulwini. Ke sizwe ukuthi kanti yona le into ekhulunywa ngumfundisi othiwa yimystery yinto enjani. Ngokuchasisa kukaWebster uthi yena mystery is something that baffles understanding and cannot be explained. Something that baffles understanding and cannot be explained. Into enjalo, since ingeke ichasiswe, it must be revealed for people to know. UPauli ke umapostola kaNkulunkulu nguye okhuluma kabanzi ngovuko phakathi kwabafundi bakaJesu bonke abapostoli. Nguye okhuluma kakhulu uPauli ngovuko. Now, ngoba yena ungumfarisi, abafarisi bevele bekholwa kuvuko. Ake sizweni incwadi yabaseFilipi nguchapter 3 iverse ngu5. Uthi yena ngasokwa ngosuku lwesificamunwe mbili ngingohlanga lukaIsrayeli owesizwe sikaBenjamini, umHebheru wamaHebheru, ngokukuthala. Engakakhulumi ngokukuthala kwakhe uthi ngokomlayo ngingumfarisi. Nxa uPaul ekhuluma ngovuko, ukhuluma ngovuko ngoba ungumfarisi. Kodwa lolu vuko asolubona manje uPaul ulubona ngokokwambulelwa. Akatsho ukuthi ngirefer ku-Old Testament ngoba ku-Old Testament is silent, yikho amasadusi engakholwa. Ukhuluma ngoba umlimi umambulele uvuko njengomfarisi. Now, incwadi ke yabaseKorinte yakuqala chapter 15, lapho uPaul akhuluma kabanzi ngovuko. Ku chapter 15 verse number 12. uJohane ngoba uyafakaza laye ukuthi uJesu wadeclare ekufeni kukaLazarus wathi ngoba mina yimi ukuvuka. uPaul uthi yena ku chapter 15 waseKorinte wakuqala verse number 12 uthi yena kodwa uba uKristu echunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, batsho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi kakukho ukuvuka okwabafileyo? Nxa uKristu echunyayelwa phakathi kwenu, nxa amacheche ebhizi echumayela ngoKristu ukuthi wafa wavuka, pho baphikelani ukuthi kulovuko? Now,
uPaul uyiletha kakuhle indaba yovuko, lukhona uvuko. uJohn Mbithi umlobi odumileyo kwelinye lezingwalo zakhe, uJohn Mbithi lapha akhuluma khona ngezinkolo, uthi yena Africans are notoriously religious. Ukhuluma ngabantu abamnyama, abantu abamnyama uthi yena bayenelisa ukukhonza inkolo ezimbili, bakhonza isintu, bakhonze lesiKristu. Kukanti uJoshua ku chapter 24 kaGenesis uthi yena nxa lisithi kunzima ukukhonza umlimo, nxa lisithi kungcono ukukhonza uNkulunkulu benu baphetsheya, bakhonzeni. Kodwa mina lemuli yami sizakhonza uJehova ophilayo. IsiKristu lesintu kakuhlangani. IsiKristu lesintu akubolekani lutho. Uvuko lukhona. This is why sikhuluma ngokuthi umhlaba lasokhaya lethu, there is a home. Asifundeni futhi kancane siya phansi encwadini yabaseKorinto yokuqala chapter 15 verse 13. Kodwa uba kungekho ukuvuka okwabafileyo, kavuswanga laye uKristu. Nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo, lo Kristu laye kavuswanga. Pho uKristu wavuswa. Njengoba sike saba lethuba elokuyafika kulelana lizwe, sazibonela ngawethu amehlo ithuna lomsindisi, ngolimi esilijwayeleyo kulotshiwe phandle ukuthi he is not here for he is risen. Akekho lapha ngoba uvusiwe. Now uJim Reeves yebo ulakho ukufisa izulu, umphefumulo wakhe uyalifisa izulu, kodwa indaba angayizwisisiyo indaba yokuthi umuntu angafa uyangaphi. Yikho esithi ngingafa ngizophapha ngiye ezulwini. uJim Reeves ngiyasithanda kakhulu isifiso sakhe, isifiso esibusisiweyo. Abantu abanengi balaso leso sifiso. Uverse number 14 uthena, uba ke uKristu engavuswanga, ngakho ukuchumayela kwethu kuyize. Haleluya. Lokholo lwenu lalo luyize. Uthi nxa uKristu engavuswanga, okutsho ukuthi ivangeli lonke leyame ekuvukeni kukaJesu. Ngibona njengazani ngabe lindaba yayambuliwe kuJim Reeves, wayezafaka amazwi angcono kakhulu engomeni zakhe, atshengisa ukuthi hayi abafileyo balele, abafileyo kabayindawo. Now ngoba nxa abafileyo besiya ezulwini, akula sizatho sokuthi uJesu aphenduke emhlabeni. There is no reason whatsoever. Ngoba kungangcono kubulawe bonke abantu bayezulwini kulokuba lovuko. But iBhayibheli likhuluma plainly ngoPawuli ukuthi khona batsho kanjani abathi akukho kuvuka nxa bejumayela ukufa kukaJesu. Verse number 15. Lathi futhi sificwa singabafakazi bamanga bakaNkulunkulu, ngoba safakaza ngoNkulunkulu ukuthi wamvusa uKristu engamvusanga. Ngoba uba abafileyo bengavuswa, kavuswanga laye uKristu. Lindaba le indaba okumele izwisise, ngitho yilabo abakhonzayo. Banengi abantu abakhonzayo abangayizwisisiyo le indaba yovuko le. Bacabanga ukuthi umuntu angafa usekwenye indawo lapha atshintsha abe ngokunye, kumbe abe lidlozi labo abasize empilweni. iBhayibheli is plain ukuthi ofileyo akazi lutho. Engazi lutho umelele uvuko. Uvuko lukaJesu yilo olusipha ithemba lokuza kwakhe, yilo olusipha ithemba lokwazi ukuthi kule khaya elitsha. Sambulo chapter 21 sizayifunda. Ngoba uReeves nxa ehlabela ngithathekiswa kakhulu ngamazwi akhe athi yena ngelinye ilanga
Nxa kulento engifisa emoyeni wami ikuyahlangana lo mama, angisoze ngime ngenxa yaleyo ndaba yokuyahlangana lo mama ngimqhawule ngesami isandla ngoba ekwazi uthando luka mama amthiyela lona emhlabeni. Psalm chapter 21 verse number 1. Psalm 21 verse number 1. Ngase ngibona izulu elitsha lomhlaba omutsha ngoba izulu lokuqala lomhlaba wokuqala kwaze kudlulile lolwandle lungasekho. Ngase ngibona izulu elitsha yilo lelikhaya esilikhalelayo, yilo lelikhaya esilichumayelayo, yilo lelikhaya esilikhulekelayo, ikhaya izulu elitsha. Nxa uJim Reeves ehlabela le ingoma ivusa umphefumulo ukuthi ngempela likhona ikhaya lanxa idoctrine yakhe ingazwisiseki kodwa ikhaya likhona. Uverse number 2 kaSambulo uthi yena, mina Johane ngase ngibona umuzi ongcwele iJerusalema entsha usehla uvela kuNkulunkulu ezulwini ulungisiwe njengomakhoti ececele umkakhe. Now sonke siyakwazi ukuthi nxa abantu bechata, they will try their best to look best. Sake sibona abanye besiyadingana lamasudu adurayo ngoba ngumchato. Kufanele umakhoti athi nxa ephuma kumbe ijaha liphuma kukhanya ukuthi kuphuma abantu abachadayo la. Now uJohane ke uthi yena ngalibona izulu elitsha licece njengomakoti, ngalibona licece njengomakoti. Now lalela uzwe ekuseni, ngithe mina uJim Reeves kwakufanele akope abangani bakhe oJim Hendricks abathathwa ngumhlaba bahlamukisa umhlaba bahlanyisa umhlaba ngokomhlaba. Yena wakhetha ukuthi impilo yakhe ime evangelini elizwini likaMlimu. Now eyindoda enothileyo elemali kodwa wayengaboni imali, wayebona konke kusedlula. uJim Reeves ungipha isifundo wothi ke ngibale futhi amanye amazwi engoma yakhe la. Uthi I would rather have Jesus than have riches untold. I would rather have Jesus than houses or land. Yes, I would rather be led by his nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I would rather have Jesus than anything this world affords today. Kulabantu namhlanje izolo bengakabi lolutho babemkhonza uNkulunkulu, bemthanda futhi behamba phambi kwabanye. Namhlanje yibo bahamba ngemuva ngoba sebenothile. Uyala uJim Reeves uthi yena I would rather have Jesus than those riches. Now ngithe mina mhla ka 31 July 1964 ethethe uhambo lomngani wakhe ibusiness partner yakhe eyayimtshayela icaco yena ehlabela iframe achina ichayelwa nguye uJim Reeves. Indiza mchina yabhewuka bafa. Nxa umuntu esifa at 40 tina sithi tina if 40 years is where life begins, kulapho kuqala khona impilo. But look at this young man, Jim Reeves. Empilweni yakhe yobutsha waluku corruptwa ngumhlaba as if he knew ukuthi khona isikhathi sami sifitshane lapha angisoze ngifike kubo 50-60 years. Wangani utsho njalo. But enguthola kakuhle ekuhlabeleni kwakhe konke uJim Reeves, he didn't mind ukuthi
Loba ngaze ngife namhlanje loba ngave ngife nini, I have hope in my Jesus. Now, uthi yena kungoma yakhe, this world is not my home. I have no friend. Nxa ngingala Jesu angila mngani. Let me make an appeal kuyolaleleyo. Kanti yena ongaba umngani wakho emhlabeni wanamhlanje ngubani? What is so special about that friend? Ngifuna ukubuza lo mbuzo. Into oyithi wona uyayithanda, what is so special about that thing? Ngiyabuza. If you can't have Jesus as your friend, nxa ungeke wenze uJesu abe ngumngani wakho, kuyini okuspecial empilweni yakho? Now, ngeke ngathi ngomunye umnyaka ngathi ngijumela kwenye indawo ngabuza ngathi kanti bogogo lithembeni lina, ngajumela emfeni lithembeni, eklabhini awukho, echurch awukho, usungaka uthembeni. Ngazahlangana lomunye wabo kwenye indawo esekhonza, wathi mfundisi ilizwi alikhulumayo lo mbuzo wasibuza wona yiwo ongilethela. Ngifuna ukubuza ukuthi emhlabeni onjenganamhlanje, where everyone has lost hope, wena eyakho ihope ingaphi? Abanye babona njengazani lo umhlaba bakona omakanika bawo abazawulungisa ube right. They forget ukuthi lo ngumnyaka wensuku zokugcina, when people are preparing to go home. And ngifuna ukutshela leli lizwi ukuthi khona, don't lose hope. Ikhaya likhona. Incwadi yabaseFilipi chapter 3 verse 20. Ngoba thina ikithi alikho lapha. Ikithi lisezulwini. Now, elakho ikini lingaphi? Nxa lingekho ezulwini. Now, ngifisa ukuthi nxa sengiya donsela emaphethelweni ale indaba, ngifunde ivesi ibenye, then bese sikhuleka. Sambulo chapter 22 verse number 12. Khangela ke ngiyeza masinyane lo mvuzo wami ukimi, ukuvuza ngulo lalo njengo kuza kuba umsebenzi wakhe. Uthi yena ngiyeza, khangela ngiyeza, ngiphethe umvuzo. Now, ngiphethe umvuzo kubana ngiphe lo lalo njengokwemisebenzi yakhe. Yipi yakho imisebenzi nxa imisebenzi yakho ingekho ekukhonzeni umlimo? Osekusele kuphela lapha emhlabeni ukuthi sikhonze umlimo. Ngoba zonke izinto ziyafakaza ukuthi lumhlaba susiye emaphethelweni. Angikwazi ukuthi kambe isihlahla bani obotshelelwe kiso esingakwalisa ukuthi uJesu akudonse ngesakhe isandla. Ngiyancenga ukuthi uJesu makakudonse ngesakhe isandla. Wasidonsa lathi sadonseka, asikhuleke nini. Baba siyabonga ilizwi lakho. Siyabonga ukuzivezela impilo yethu lapha emhlabeni ukubana imfitshane nje ngabomo ngoba kule khaya. Baba, inhliziyo zethu ziyalikhalela lelo khaya. Siyalifisa lelo khaya. Vuma ukuthi bonke abalizwa leli lizwi balangazelele leli khaya. Usubapha uhambo nxa seselapha emhlabeni lokubambelela ekukholweni kwabo ukuze bangamukwa lumuzi. Baba siyabonga ekuseni ngoJesu umsindisi wethu. Amen.